Hello friends, hai lam chogo no rokno ani YouTube channel lo. Ingke faidi tin tam no kothai tong kisa nai nai no. Ingke tini kok thain ka ang te kisa tonggoi phainai. Bo te kisa tonggoi thangnai. Ang te kisa tonggoi kam khainai. Ingke faidi sing ok no kaisa ke translation khai na le no. Ingke tini no pula kok thain ka ang te kisa tonggoi phainai. Ingke abun English meaning nai I will come in a while. I will come in a while. Ingke abun pore next ka bo te kisa tonggoi thangnai. Gabon English meaning nai he will go in a while. He will go in a while. Gabon pore next ka ang teksa tonggoi kam khainai. Gabon English meaning nai I will do the work in a while. I will do the work in a while. Gabon pore next ka ang teksa tonggoi mai chanai. Gabon English meaning nai I will eat the food in a while. I will eat the food in a while. Gabon pore next nai ang teksa tonggoi porinai. Abun English meaning nai I will read in a while. I will read in a while. Gabon pore next nai nung teksa tonggoi oro faidi. Abun English meaning nai you come here in a while. You come here in a while. Ingke tini jote asung no video na tsako ba like kadi share kadi. Ingke ta sini kokborok no awai khaina bagai channel lo subscribe khaina ta pati. Belai ka hambai khulum ka.